And so we are almost done. So mga kauban, si Kabir, hi sa Kabir. Hi, Daniela Mondragon. And si Alwin o si Gia. So nagdasi ya kan kuburot sa hangin. So simple lang siya for a simple celebration po, di ba? Then dahil kinakusgan ari nga kagawad sa alihawan hagna. Nga amigo ni kagawad dayong. So, simple ra siya guys. Green and pink na motif. And, ato po sa gawas, nagbutan po may balloon there. So, this is the place. Kung ganahan mo, naibanda ni kada. Celebration. Bye-bye. Thank you for subscribing and watching sa akong channel. Thank you. Bye-bye.